sam prvi put, na mikrofonu klanje. Jako prljav zvuk, ne pomaže pranje. Ozbiljno, ovdje se ne čuje rap muzika, zato na početku stavljam znak uzvika. Godinama iza kad sam bio na tabletama, smrt je vukla moj rukav, bila mi za petama. Za krevet sam vezan, morat ću da trčim, intenzivna njega, jako ištrčim. Godine su prošle mnoge, ali tebe nema. Bio sam na oba mjesta, oba sam preživio. Znalo je da boli, onda ljubavi se divio. Bilo je trenutaka što smatrao sam greškom, posle shvatiš da iz toga shvatio si nešto. I kada pogledam ne vidim izlaz od poraza, i to me proganja. Na kom mjestu smo se spotakli, ljudi su hladni, a među njima mostovi. Mi smo djeca pocepanih patika, djeca podeljenih država i nacija. Većini ljudi danas fali inspiracije. Šta li se to dešava sa duhom ove nacije? Moral ne postoji u društvu generacije. Ja sam dio nje, ne mogu da odbacim je. Ovo znate svi, današnjica je takva, samo vas podsjeća, to je put do pakla. Nemojte podlegnuti utisku današnjice, gledaj oko sebe, vrijednostima vrati se. Ko je onaj klošar što se tamo čuje? Sponzorka će naravno repera da pljuje. Poznata će bit jer gdje treba tu je. Svi će da je vide, sutra priče će da zuje. Simbol suprotnosti i simbol prvorođenog. Koliko samo pitanja, teorija i prođenog. Ostaju mi zapisi, nije kraj rečenice. Čekam novi susret, možda nešto desi se. Original verzija, plagijator nisam. Vi ste više fake no sezona Bear Grillsa. Nešto vas ne čujem, ne ide bez struje. Rime su mi otrov, a publika se truje.